Ngiyalibingelela balaleli indawo zonke umhlaba wonke ngelihle igama lomfeli wethu Jesu. Bakithi ngilana ukuze linxusa, ngilana ukuze likhuthaza ukuthi ngesikhathi isiphumile impumela yaseMelika siyabona kumabona kude njalo siyezwa ezindabeni ukuthi kuzwakala kulomoya wokudonselana, kuzwakala kulomoya wokungamkeli kumbe wokungamkelani kule impumela esikhona. Bakithi siyalinxusa ukuthi asizizweni sinomlando wokuma egebeni, sinxuse sikhulekele ukuthula ezweni laseMelika. Umoya lo kawungakheli kodwa umoya lo kawuvunguze nje udlule, kube khona ukuzwisisana, kube khona ukuthula ezweni laseMelika. uNkulunkulu wethu ayisingathe abagcina abantu bakhe bephephile benokuthula. Ngiyakholwa ukuthi iMelika siyasibone isikhathi esinengi ikhuthaza ukuthi into azenziwe kuhle. Asikhuleke ukuthi uNkulunkulu nakubo lokho abakukhuthazayo abafundise bakwenze ukuze kube kuhle ukuthi mabe kufundisa amanye amazwe kubonakele kubo phela ukuthi abakufundisa yikho lokho. Bathandekayo, yikho ngilinxusela kukho ukuthi asikhulekele izwe laseMelika, labantu baseMelika. uNkulunkulu abagcine, uNkulunkulu abasingathe, umoya lo ungakheli kodwa umoya lo uvunguze nje wedlule. uNkulunkulu wethu wethembakele. Siyabonga bathandekayo. God bless you.